It's been a minute. It's been a while since we've had a catch up with our team from SMI Hardware. Ya Lela, Tato Fatasi Malefionga, ya Maiava, Leslie Wulf, who's joining us via Zoom this afternoon. Ya, Faifo is Tato reporti lata mai. To say male au nanga, male tautua wha wow. Ya le Tato SMI Hardware, good friends of the show. Aya o lo tautua ele ngata ni New Zealand lo il lato office ne o kilani ya o le au nanga fo i Samoa wo lo fo ilan tautua i Samoa ya le la fi lava e fa filo yatu ya fatalo fatu i le fionga ya Maiava Leslie Wulf, head of the SMI Hardware office here in Auckland ya i le nei vaenga le au oli talo falava malo se fo manuelo fionga Maiava. Ya, taro palawa, lo fionga le sa. Maro lava le saifua. Pai fo singa leva ka kele koe whenua i afkaile ali i roka koe whenua i lumo ngu le o kuon ngu. Mali. Ngai ke manguia lava. Maro fionga le pakarofa foi le pule a se Iuni ma le fionga le faitheo ma ngai kuon ka ko kampangi. Ia le ngaka foi le malu o pa ia lasi o Samoa fa fonga mai. I so se i kuor ke lope ngai kaimi marol soifua marol lange ma ya soifua maua lange ma lo fionga Maiava tatou tau fai malo ele nei vaenga le fiafi ya mai se sa lele lava sa noanga o fai sina leva tatou te lei toi mafuta ya faftai o leo mfai na mau leva no malo fionga tatou te talta no foi ya poa mai le o nanga le tatou SMI Hardware ya mai se foi o leo tatou tau mai i le o ngā totono le ni tau sanga tatou ta pena masau ni wale anga ya tu ile afa muli le ni tau sanga o le afa muli foi la le la tatou alo atu ai ya o se vai tau e pisi le tele o proketi ese o ainga o fioanga o e kalesia taltonu ya o lo nafal tatou SMI Hardware malfa tau nuina ya o tele o ninga luenga ya tuatu le vanoa ya po a maile tatou ofisa a mesele o nanga le tatou SMI Hardware male nganga fa lo mai ava ya o tai ka ko ofisa ia la manguia lava so longa lei lava yeah ai penga sa o le first half ngai o le financial year or kausanga slow lava e uma maror kismasi ka ko heading lo le slow period ia o le ala kau kam fai aku lava ia ke mina ngai e nga normal networking yeah e ke ke alo fai lo marketing ai le yo apula le si last quarter ia pe quarter nga rela makang besi lo kai mi ole paroka ia kai mi ole o meu fonkanga yeah aka ko e kare sia ia o reunion laka kismas kai mi la nga rela maka donga ko e malanga ka ka kai samo ia e ngi e ma mi rola mo meu fa fo o la ko e la ko moka o la ko kumalo ia ngu ia fa penga foi e kare sia kai mi la nge ia era wa war kai mi ai e kalosanga kuai o kai mi foi ngai wa makaronga ngalu lunga ka ko advertisement nanga mi ala wala le fiso ko ia mai se kai mi ka ko paroka ia pero ka nga ia ko ngai wa kerenga malanga ku o Samoa ia mo meo ka ko polo ke ki le miliona ka la me ka farming yeah farming materials ia mo meo I kumalo I la ko street lights ia pe o power fo le ngana ke ka ko le outage ia mo kele fo ngai preparation o sa ni met kampagi ia soang ia kai pe o meio mo meu district solar lights me ngai le sa le ia la vai kai ia no prepare mo ngai Samoa ma lo faftai ole
Mali lava lau saunoanga ia vaenga ese o le tausanga lewa tātou like quarters ma le vaitau pisi lela tātou sauni atu ai. Ia peo ne saunua mesi le temi o le election O mo la tau I nei mesi nei I New Zealand ia mafafo foi so se tu Australia ma o lo o fia tapenaina se la tau ngaluenga. Big or small. Heading over to Samoa. Afa pela o ule fie fausa ufale Samoa o te alatu ila ofisa. O ani mea tauana o tapena atu. Le fa penga lo sa valvali aku and then hope for the best. Tauana isi na documents ma vaenga fa pe e tu fa tasi fa fingo fie foi lau tau ngaluenga ili tapena ino ngaluenga te tasi ma. O ani mea ona tapena le leil tato tunu ai le ianga I atu ia e fatala noa ia se ngaluenga I le tato official SMI hardware. Ka ua ke rela usiri le sa. O lau point foi nea rau ke kele ngā walu au whaia customer visit. I ka amino I kako mafukanga. Pela o ngai mafukanga o ngai ekaresia. Ia o mea la ia o ke he mai ngai mafaukua ai. Mo mea e ka ua kere ko relationship mar ko contractors. Yes. O ko ka muka. O mea ngai ko ke saongi lei ko ka tenga ai po la le plan o le whari. Po se commercial pe sia poku po la square meters. Wa mea nga e vigi mai nga isi kapkangaka. E ka kia mai e kango le SMI e calculator. Po le e fiangi materials e anu ai. Ero le pārnga le au nga mākou, o le mea ngai rely lava I le whalakupukonga. Organisation. Pea yese lako project te whai. Pa o le mea lako, o le whongo, kana ngoi lako kāmuka, a mai umaroa materials. Materials umana so se mea kau plumbing, a whapea steel framing, pea modern buildings, lewa moangi. Ia, pinuki so se mea. Plumbing's what you call so electrical. Me umangai kana ngoi lako. Mai lola ia whaia koe au le quotation. Pasi loi Samoa e calculate mai loa e whakulanga prices. Ia nga koe pasi mana quotation. Ngau kanga e lola ko ia mangkuala oe or kako au nganai Samoa. Ilinta la value le mai le invoice. Right. Kanga lola au a fasidi mai loa. E fearless kako amount in New Zealand dollars fe whakaikainga. Ia ka ngona no convert ai lo. Ia whakaikai ngana nga. A whape sau se ploketi whakaikai nga. E lua se lau wafe wa kau ala ko materials. Me uma. Ia, mai lo invoice, ka ngona no whaliu le rate te lea so. Ia mai whae sau inga. E se lau wafe New Zealand. Equivalent e lua se lau wafe whakaikai nga. Le rates nga. Ia, pei la se aka whakaikai rola nga la ko. Pero ia fua I rola ia. Malo, so le au ua le moni mai le fionga ia Maiava I lau whaafonganga Samoa ia e ao ona le leile tō so ta inga ma le konkorati Samoa ioi a whape I se maftanga ia po se whalapo tutonga Maiava fuilea they don't have a contractor they're wanting to do a ngaluenga al mutua lea ia ma se knowledge a tau po ai nisi Samoa o no whatinoa le poloketi. Is so Sonil SMI in terms of connecting with some of our contractors back home? O se service name whaiona so Sonil ma yellow fiong? Another good question. I've been getting inquiries from customers here because they don't have any contractors in Samoa ele masangi. So I have assistants. I can refer. Yes. Okay, fine. Yeah. O eila contractors okay longa. Okay, kamona e refer eila ko. Pe avela ko contact numbers. Ngala ko fatso ka isa o ala iyo. Oh, nice. Okay. Then they will deal really malal contractor lai Samoa. Ma ngora ia masi a inga le fa mo faila ko blokeki o ele se ka muka la ke soka ia pe faila nga o le nga nga la nga okay o le si para is not a part of ole
ole requirement. But ole out of, go out of your way, ke so swangi ai. Yeah. Ke relate te whana mapisinisi loko ka ko. Au ke le refer ai ni ka sainga. Au ke le masangi le wa singa. Au ke refer for ka ko local contractors. Yes. So, yeah, le imedi le contractor, ke vi wala contractor. Yeah. Le mo marko sales I ngai ka ngaka ngai. Ole imedi le nga mai fapsoka. Nice. Yeah. Yang ngai sero la ma, ya au mano go sero. Ya ko sa ul customer ya lo uma makar ngo male ma yo isa mo si ka muka le nga mai por konkara ke I o me yang ka mai ya. Why ele involved company, we don't get involved in final deals. We only offer customer services. Helping hand. Malo faftai. Me faro lo. E aona afapelela wa saule costing. Me Samoa. Ya, fapelon matoainga ya. Tu fatasi lole se lenia wale. Is it important to have the bulk payment all together in one? Be e se vaenga e mwhaiona, tutongi le vaenga, tutongi le plumbing, tutongi atu pe, e tā ua le, ia maupopo fatasi, maupopo mua le tau bloke tif toa mwhaiona, o le ale se sosani le vaenga le wha mole mai. Ole fisosoangi kele ara le inquiry le wa sa mosa o me ale sa. Kai foi le la we se si kong me. O lo advice we I ngai ka ngaka le ngi. Because kele o ka ko ele ni assets. So. E secure ai long. But o lo advice foi ngai ka ko ngaka ngi. If koe hema kua ma whanau I loa whamol mori. O kampangi e kui Samoa. So. O ngei, it's just a service. Marketing. There's a big difference. Mali. So, ele is administration, ele is a finance company. I ngei. Only me doing the marketing. A o Samoa. O kampangi e kui Samoa. So, whatever kalosanga me kau loan, high purchase, e kalosanga nai Samoa ka makai puli ma le team like a normal le faisal loan le bank same loan criteria apply. So you need 50% contribution e mga miang guarantors o le fainga wenga le leila by Samoa. You gotta fill in an application form because it's a legal document na e bind ai oi. Ia, a kupu mai se mea ke walu arias le lo. Ia, whasanga ia kura kampang, wailen whainko e laku kampangi kala mai laro what. Ele pe yo le peng. E laku le peng, kuri o e arias se I mai umanau ka awale mena iei. This is different. Ngale wako au kamai kuri loa ia le au guarantors. E koe pei le ona le contract. O le loa Samoa, e le mawhainga nga release se loan ka ngaka e ngofo ku overseas. Again, koe whamamafa kuare le point nga, kele ngaka ka ngaka. E vili Maiava, e whaianga para I se loan I ngei. A release ai le oka I koe whamlama mamai. O mea umanga, o ke sui Samoa. O le loa Samoa, e le whai e kakau lava o le kampangi Samoa, e ke ala e palai normal lending criteria. Because o le loa Samoa, e le whainga e long kaka overseas a lai ngofo iu. Same with here. E le whainga e ngofo I ngai, e laku a palai sa long Samoa. E le ke ngofo aku I ngai. It's against the law I ngai New Zealand. E kawanga e palai aru lau banking ngai. So o lau advice a lai whainga I ka ngaka. Whamole mole. Seek more mua lau bank. O lo bank o lo relationship nga mo mua o lo bank they lunga they offer cheap interest rate before I can move my lesi level I lalo mo ka finance company mali ese bank si lunga asi mo lo bank kana lo lending officer for legal credibility if I might bank na okay ia ko my interest rate if I ma venga mpaka I over ke am sa o lalo finance company because it's a local interest rate. Those are the second level. So e ke aru mo karangwa lo bank. If I'm a low bank, o
o le whainka o ngā lele i uma aku whai le sia o maka aku lea le sia. Mm. Ia, e sa wale maro nei lalo le sia o ganga finance. Finance. Lo vanga langa. E se foi lana ko service. But a higher interest rate, higher repayment, so e se foi tio. E se foi lalo le si level third level, le kau the money shots. Kamalanga le kuri New Zealand. Kama venga lenga le whao payment a misiro mai rose. E re karangua ku interest rate penalty fees para o kere ora kuranga nga. Ara whao kuanga ngai kangaka. Whamon mo le kia sia mo moalau bank po le lei whanongo mo moalau bank and may advice alau bank because they are the cheapest financial institution me kau interest rate. Malo whaftai mo le tāua i o vaenga i o e sau noa ai mai se ia wha manino le i le mo le whaafonga le tātua tunu. Le ua whaftai o e wholosia vaenga i le tūlango le au nanga o le ofisa o Samoa. A o le au nanga le o fionga ia le olo e ngaluengi o le advice ia mai se sota ingo o tātou the bridging between Samoa and here in New Zealand na. O le mole. But let's see, sorry, let's in Failanga South Kanata we can do a payment arrangement. Okay. In Aila Melanga Makiti Skasinga. But that's a different level. Melanga Make assessing on cash flow. Yes. Make go through lang cash flow, fai malanga budget. And my umanga ang statement. Yeah, why then fai nga may umang me pay me fight for it. Yeah, true. You gotta do an assessment. So, ole si nga meranga nga wa fo la ke fai. E base no le lei o langa cash flow ma lava fa so. Again, it's out of LSMA requirement, but ole langa nga fo se soangi ma le fau ku nga ka ko panga ka ngai. Ma lo fa tai Maiava o leua te loa. Every week we remind our listeners fa manatu pea ya ma follow i loa le tātou o tunu o loo iei le tātou ofisa e le ngata i nei New Zealand o Samoa ya kawa uma o polu kawa sawa e le tātou ofisa i funga lei e ma le tātou ofisa i sa le lolonga mo la tau e le i sila fia i le nofoanga le tātou o te ofo fui pea le sila fia o le kui a kua every week ai mawa tuatu pele wanoa Maiava whala wi loa ia le sota inga ala sota inga mo i lau fionga le tātou ofisa nei ia stemi ona mātou toi whamanatu atu fui ia le tātou numera o te loa fui mo la tolo whaafonga mai moa mai lunga Facebook le o makwa i spoki o magaka o Facebook ia sa ili ane le SMI hardware i lunga Facebook mawel sota inga sa o lava mala fionga ia Maiava e tu leva noa whala wi loa ia tātou contact details ia mo le tātou ofisa nei i New Zealand male ngang whalo Maiava ia pastai le sa mo le ngoa a kongo lele uma koe kui for the screen ka ko email address maka ko numbers ia o lau ke fongi ko ge amor val ole mobile mo waya ole 021 820 594 021 820 594 ia male kako ofisa i o 47 Rainy Drive i Mangeli laka le Airport Oaks ole nampana landline ole 09 218 8667 09 218 8667 ia amor male kako email ila sales and set at smisamoa.ws sales and set at smisamoa.ws ia markako visit the Facebook nga sau uma update uma kako products every month ole SMI hardware sau uma me kau framing steel me kau Calapan product folder i apa SS ia o vali mai America good quality lawa mai ia markako simara le Golden Bay lawa popular kele i Samoa kau ngofie
Ia sau me kau plumbing e o ka ko furniture no we display me so se me kau furniture. Ia Nice. me kau electrical. Sau generators. Ia ma solar light o mga o mia pe a pe power. So. A me se for generator no ka ngu ia generators le lei lava mai o i overseas. O kelo ka ko products. O products ia supplier ku e me se register i Australia ma New Zealand ma America. So which means good quality. Ngana u fa kaka fa penga SA ia quality of products. Ia Yes. o mako ia se fo ima ko supplier so kaka trustworthy company ia ele late quality. Malo. Malo whawhatai. I think taua, it's what we need. Mana mea wai, o le investment, it's a long investment. Ia mana ia leo aku le, lisi lusul kausanga o la le le pusa aisa. La le le lisi kingo fo e lor kausanga fo e fami, se skaku se kingo fo. E so ia ko le apa ngare lima masinga lima kausanga waku makafi. Waku pal. Malo whawhatai, ia o na tūlanga le tātou teimi Maiava pe sisi vai ngā tifia sau noi, ia le iwa mai, ala tā whatanonga neo uli. Ia, e sa, a kongo ka ke po fia fo sisi masinga ka koe wherua, ia e mori a ku whawhakai. Ia, mea siri ngā e ku mau rawa lau kausa a fia, sin kalsanga vai lava pia whakaatia o kafo. E mwhainga kā mai se, e mwhainga e ka mai whaku mai se vi ia le se mai e whapingi e ka kau kua nei. E se uma mori a ku sau ke kusi. Malo. E o nge ilo e se Iuni ma whaitau. Ia, ar kako kampangi, ia o nge ingau ko pe sorot fue o el kapkengi. Ma rora war kau kua le malus ka kua kungu. Fia la vai aku le wa solonga manguia mera ka ko karame. Ai ia paunga ia ma fa manga aku ka ko ngai ka ko kangaka ia au ngai uli mama vai ka moa i sole kari ka siri ma le au ai ia ka pulea ia ka ko kungu o alo aku fainga paro ka ia mau la var file bu ma le un sa. Ia, se nganga whanaknaka kule, ma ngui e lau fionga. Whawhatai, mo le atu le nganga whawhatai, lau fionga Maiava, tali tonu. Ia, ua mana ia foi le tāwhiloa inga il nea fia whilunga le tātou zoom. O te iloa, ia, o le masina fo. Wa maanga ia le catch up once a month e. Wa le aitu tu ia tu alfa manatu e mle whasalonga le tātou atunu al tātou ese mai vai aso uma. Mana ia le once every 2 weeks koe catch up foi mana ia o ve foi le ta felo inga ia fa manatu mai foi til tonu la most tatu of no el masino July ia pe aulia le ola malo si wale ola mala mafai o Iuni ia to mo foi sisi update wale ole o nanga e swing e update nei appliances fo ia le fa no cool generator le mo Samoa le ai o markis ia ai malo fa ftai lo fionga mai ia fa ftai mo fa no ina lo time ne fiafi for joining us here on the 65 so manuel favor mtuti lo ngai malo fionga mesel tatu officer ia tatu to mafuta ia isitemi o luma pe le ola malo si man to Samoa le o nanga le SMI hardware lo ye le tatu fale o loa i funga lei le tatu la i funga lei ma la i sale lo longa temi no to e fa manatu atu lea o tatu numera ia so ta iane i lunga la to Facebook le fionga ia Maiava Wulf i le SMI hardware ia pete vili landline o iva lua tasi valu ono fitu lua tasi valu ono fitu manuia lava le angai atu mulu weekend lo fionga Maiava tatu toi mafuta i se aso i luma lo fitele atu mo lo fionga Lo faku. ia soifua me manuia God bless